Bagize neza guterana natwe, reka namwe mwikomera amashyi menshi cyane. Niba hari undi mushyitsi bateranye natwe uyu munsi ugeze bashimire Imana. Haleluya, haleluya, twongere ngo amena. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. 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 Dufatanye turirimbire Imana. Ewe ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Njyana ya kumva amajwi y'abaririmbyi, njyana ya kumva amajwi y'abakristo, njyana ya kumva amajwi y'abahimbaza Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza. Yemwe ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye. Yewe ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza. Yewe ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Beza, beza, bambaye ubwiza. Yemwe ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Beza,
bambaye ubwiza bw'Imana. Bana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza. Yemwe ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Bana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Bambaye ubwiza bw'Imana. Umushumba adufatire Bibiliya, adusomere ijambo ry'Imana Yesaya 10 ku murongo wa 27. Yesaya 10 turasoma, usomere umurongo wa 27 wonyine. Nyumva neza bari mu iteraniro n'abandi mudukurikiye, ongera utangire ku murongo. Uwa Mose umutwaro bagwekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagusizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Mwakira ijambo ry'Imana. Tujye kuganira ko amagambo y'Imana mu gihe kitari buze kurambirana. Ndego iri ijambo ry'Imana yavuga ngo gusigwa n'Uwiteka. Bwira mugenzi ngo usigwa n'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mbere byose turashimira umushumba wa hano na protokole. Mana bamugisha kongera kuduha karibu, kongera kuba mu bwatsi bwanyu, mukadufungurira imiryango yo kongera kuza kubwiriza hano muri teraniro. Turabashimiye cyane n'abakristo, kubera iyo mpamvu twongere duhereze Imana amashyi. Mwakoze cyane. Mushumba mwakoze ya protokole, turabashimiye. Bene Safu na Zananya nabo, Imana nihabwe icyubahiro. Namwe mikomera amashyi kubera Imana. Ndagira ngo nongere niyibutsa abantu yenda mwanye bagiye ukonzi kwa hano baje kenshi. Amazina nitwa Pastor Labani Bizimungu. Mfite umudamu n'abana 6 kandi ndacyafite iyo gahunda yo gukomeza. Ndacyafite iyo gahunda rwose. N'abana 6 ndacyafite iyo gahunda. Imana nibyifunguye umuryango wo gushobora kubabyara. Koko hari na benshi bababuze. Hari abantu hirya no hino kwese njya nsengera, ngabasengera bamaze imyaka 15, bamaze imyaka 10, bamaze imyaka 18, bategereje urubyaro. Ate mushumba dusengere, yene Imana dufungurire muryango w'urubyaro. Nje nareba 6 mvite, kandi ngambwe mfite gahunda yo gukomeza. Ngaba koko Mana wambabarira umwe muri 8 waruzagezaho ukamereza uriya mudamu koko. Ariko Imana ikora nje Imana. Tuvugane ngo amen. Twongere ngo amen. Koko ndi gucungana no ko nagira abandi nga 3, ngagira 9 ngabo mama yabyaye na data. Navutse mu bana 9 mvuka ndo wa 3. Munyikirize ngo amen. Mwabo bana 9 ni nje Imana yavuzeho. Imana mvungurira umuryango w'agakiza. Ndakizwa biteye ubwoba. Papa tanyemera mu rugo batanyemera. Ariko ndasenga. Vuga ngo ariko arasenga. Ndasenga. Nabambuye mu bitambo by'iminsi 3 ngasanga batatse mbungure n'ibijumba. Ebaza kuvuye mu mafungwa y'imesi 3 ugasanya ingwa n'ibishimbo n'imbungure n'ibijumba nibyo batetse. Ngongera mu munsi wa 4 icyo gihe nari saa kintu ndanadesa mvite zo ko nagura gafu. Rimwe na rimwe ngatampuriza abata ariko ko Claude twasenganye ko Josephine twasenganye uwajya kumusura gira ngo ndebe ko yenda ko ari uko bimeze.
ngasenga neza Imana ikabanza ikanyereka. Tuvugane ngo amena. Twahawe system nziza cyangwa se indego nziza, haleluya, gusigwa n'Uwiteka. Shote z'Imana kandi shote za Yesu. Ere jambo ngiye kurivugaho ryo gusigwa mu minota mike. Nawe urefuza gusigwa, uravano tugusize mu izina rya Yesu. Mumvugire ngo Imana. Ngabanze ngapfukama ngasenga, namara gusenga Imana igihite ngora ku maso ati rero ugiye kujyayo, ariko afite imineke mu cyumba. Imana ikabanza ikabimbwira. Tuvugane ngo amen. Kambwira ngo ejo benze nogera yaraguha umutobe, ariko kandi ngenda bana nawe nkigendera nagerayo. Ngo nagiye gusura rero kinjirayo akanyakiraho umukozi w'Imana agatangira kwizanisha inguru, ngicinjanye no kurya ya mineke no kunywa kuri wa mutobe Imana yambwiye. Tuvugane ngo amen. No naba mbageze ko hari n'abantu bagira ingeso yo guhisha ibintu byo kurya, babona umushyitsi araje ntibabiteke vuba, bakagabanya amakara, bakagabanya ingwi. Imana ijye babarira bene abo bantu. Bene abo bantu bagiye biyakomugisha, ariko ngiye kuko ngiyeyo hari ukundi Imana yangoze ku maso. Haleluya. Yabashipose gato ngo atariko wanzana yari yamineke iri mu cyumba ngarya. Nubwo waba umwimanye, iyo mineke wabura kutayizana. Nubwo waba umwimanye, ukaba umwemanyi, iyo mineke kuko njewe ngezeyo asina habara afite ko yenda kwazi ko abafite mineke, ariko ngezeyo kubwa amakuru mfite turaganiriye, ari gutendaza iminota 3-5 atangiye kuzana oya bati oya njewe zana kuri la mineke iri mu cyumba. Mbihagazeho ndi kubivuga ndabeze, zana kuri la mineke iri mu cyumba nirireho, nuri ya mutobe uri mu kajerekani ningwareho, ibindi dukomeze. Abandi nari ndayizana nuko nangira ngo yenda tubanze tuganire, ariko byari biri muri gahunda hehe ko yari yaye paratse, ariko gasanga njisho ryanjye riri kubona ibirenze bibambasi. Twicirize ngo amen. Twicirize ngo amen. Yemwe naramwe ngabaho mubwo buryo, ngabaho mubwo buzima, bana nshenzo rogo, maze gushinga urugo nagiye ibintu bikomeye, ndagomba ndasenga, ariko icyo ngundira Imana muri ya masengesho nsengera ababyeyi. Mbona mama yakunze gusenga, yabibaga ariko ngabona yishushanya, kuko yajyagayo yatahakanwa ku gahiye. None mbona ajemo neza, arihana, aratangira arasenga. Tuvugane ngo amena. None ntaba nasenze agatangira kuri agaciro. Ngiye kubona mbona mushiki wanje ungwa mu ndege, mbona nawe yaje. Ngiye kubona mbona mukuru wanje, mbona nawe yaje. Ngiye kubona mbona urugo rwose narwo rwaje. Papa no musaza ufite imyaka 80 nagomwe. Tuvuge ngo amena. Mu myaka 5 ishize hari giterane twagize ahantu, ndakizamuka iryo cyefuzo vango man ndashaka ko papa nawe akizwa. Natasha byatunganye, nagiye kumva inguru aho nuye ko ndabunduranye n'ababyeyi, rambira ngo mbera bani urabizi iso nawe yakishijwe. Yamahane na rwarutoto zanduru na kwa kunywa inzoga bikoreshwa no kuyasenze, yabyihanye yakishijwe. Uyu munsi papa aranzura imyaka 80, tugacomeka keto, tukateka icyayi, tugashaka amata, ngashaka umugati, tugasangira ka cyayi. Munyikirize ngo amena. Twongere ngo amena. Nokore Imana irakora kare mu amateraniro, nagira ngo rongere ngo utangaze ngo Imana iracyafite ibyo gukora ku buzima bwawe. Namwe abanyumva nagira ngo mbabwirene Imana iracyafite byo gukora ku buzima bwawe. Yewe mudamu maze imyaka utegereje urubyaro, yewe mugabo ushomereye ura prince biranga, yewe mukobwa imyaka ibaya 40 ya 20 migereka maze kuri 30, oya humura, Imana iracyafite byo gukora ku buzima bwawe. Mubwire ngo aracyafite cyo gukora ku buzima bwawe. Tuvugane ngo amen. Baje gusenga haleluya. Abari gufashwa haleluya.
twasomye ijambo ry'Imana hariya muri Yesaya 10:27 hatubwiye ngo ubwo aboretwa habanje cyangwa uwo mutwaro baguhekesheje. Hari imitwaro duhekeshwa n'abantu, hari imitwaro duhekeshwa n'abantu babi. Wowe ukabaho ugakora ariko utazi bija mbere, ugakora ukabona ukorera amafaranga ariko ukabona ndakigenda. Hari umutwaro, hari ikiyemwe, ariko uyu munsi uwo mutwaro umaze imyaka ku bitugu byawe ugiye kuvaho mu izina rya Yesu. Abizeye kuri uvaho mwikirize ngo amen. Abizeye kuri uvaho mwikirize ngo amen. Shote z'Imana kandi shote za Yesu. Hari imitwaro abaruzi baduhekesha, hari imitwaro bene bacu baduhekesheje, hari uburetwa badukoreza n'ibindi, ariko turashimira Imana kobwa buretwa bantu badutwaza, kobwa buretwa bantu badukangisha ugiye kuva ku bitugu. Tuvugane ngo amen. Twongere ngo amen. Baje gusenga haleluya. Hari ibintu birindwi ngiye kubabwira birangwa umuntu wamaze gusigwa. Iyo wasizwa n'iki gikurikiraho, iyo wasizwa n'izihe mbinduka ziza, iyo wasizwa n'izihe mbinduka zikubaho. Yo haleluya. Kendo cya mbere, iyo wasezwe warasezwa n'Uwiteka. Haleluya. Icya mbere, imivumo iva ku buzima bwawe. Tuvugane ngo amen. Imivumo iva ku buzima bwawe. Tuvuganye imivumo iravaho mu izina rya Yesu. Icya kabiri, karande zikuvaho. Tuvuga ngo karande ziramvaho mu izina rya Yesu. Icya gatatu, enyatsi zikuvaho mu izina rya Yesu. Tuvugane ngo amen. Icya kane, imitongero ikuvaho. Tenga haleluya haleluya. Twongere ngo amen. Ndabwira cyangwa naza ngo kombe shaka. Tuvugane ngo amen. Narengeze ku cya kane, iyo wasizwe imitongerano ikuvaho. Wakimurekerera ngo aho byo imitongerano ikuvaho. Twanye imitongerano iragiye mu izina rya Yesu. Icya gatanu, imyaku ikuvaho mu izina rya Yesu. Icya gatandatu, tugere imbaraga zo guhamya, tugere imbaraga zo kunesha, tugere imbaraga z'ibyiringiro. Tuvugane ngo amen. Tugere imbaraga zo gutegeka kuko warasizwe. Tuvugane ngo amen. Tuvugane ngo amen. Twongere ngo amen. Icya karindwi ari nacyo gikomeye, gihita kiza cyonganira bino bitandatu byose, uhita ugira imbaraga z'ubwirinzi. Uhita ugira imbaraga z'ubwirinzi, uhita wubaka systeme, kubaka systeme y'ubwirinzi. Nyikiriza ngo amen. Vuga ngo systeme. Tuvugane ngo amen. Twongere ngo amen. Uhita wubaka ubwirinzi muri wowe, uhita wubaka systeme y'ubwirinzi. Umurozi ndabwa guhangara, imitongero ndabye guhangara, cyane navuze. Inyatsi ziragenda, imitongero no kwasugokuruza wanyu kuvaho, ugasigara ubatse igisekuru na Kristo. Tuvugane ngo amen. Tuvugane ngo amen. Tuvuga ngo systeme y'ubwirinzi. Bariya mujya mwumva zino ntambara ziberjyane no ku isi, mukumva ngano bashatse kuharasa ngo ariko byagoranye. Haleluya. Nuko bariya abantu bubatse systeme, ndandege yahinjirira, ndagisaso cyakiza uko gishaka ngo kihinjirire. Tuvugane ngo amen. Twongere ngo amen.
hari umugabo nshaka kuvugaho witwa Eliya. Ekihe igitondo kimwe, haleluya, yubatse systeme yo gufunga imvura. Mushumba afatira Bibiliya yonsomere igitabo cy'Abami, igitabo cy'Abami bambere 17. Igitabo cy'Abami. Uyu mugabo bitewe nuko yari yarasezwe, karanda zaragiye, mivumo yaragiye, asigaye akorera muri Providence Imana, asigaye akorera mu mavuta yo gusegwa. Yo wasezwe hari ibintu ufunga, yo wasezwe hari ibintu ufungura, yo wasezwe hari ibintu wubaka, yo wasezwe ukora ibyananiye abandi, yo wasezwe uratinyuka. Isi muri iki gihe ngiki imenyereye itorero, imenyera abakozi b'Imana, habuze ingamba z'ubwirinzi. Tuvugane ngo amen. Torero, Mana ugaruke ku itorero ryawe, Mana ugaruke ku bahanuzi, Mana ugaruke ku bashumba, Mana ugaruke ku ntama zawe. Umurozi araza mu cicaro, kuko ingamba ndazo. Umurozi yinjiye Kongo n'amahanga birwa by'u Rwanda, tumbo turakora ibi niba ariko mukureho ingamba z'ubwiri. 17 igitabo cya mbere cy'Abami, somera mu izina rya Yesu. Ngo yateza amapfa yesha ku kagezi kahehe Kikireti. Boke Eliya w'Itishubi, umwe mu basuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Imana ya Isiraheli iyo ngora iteka ryose yuko ndakime cyangwa imvura bizagwa muri iki gihugu kugeza aho nzabitegekera. Nushake wicarira aho ngaho. Twikirize ngo amen. Twikirize ngo amena. Umugabo umwe wamaze gusigwa, igitondo kimwe aricara atekereza igihugu cyose. Vuga ngo igihugu cyose. Arebye abona ibintu bikiri bere kugikorerwamo, abona birakabije. Arabwira ngo ndakindi kibibatera. Ni ibishimbo byeze cyane, ni amasaka yeze cyane, ni ibireye byeze cyane, n'urutoke ruri kwera. Burya bajya bavanga n'umurengwe wica ngiki. Buriya rya abantu basinda umurengwe bagakora ibyaha bagakabya, kuko no kujya mu byaha rimwe na rimwe ubijyamo kuruta akabaraga kabikujyanamo. Udafite bitanu uri buhonge ndaya ntabwo wapfa kujyayo, sibyo se? Hari abantu Imana igire neza bagiciriritse, kuko bayagize bateye amafaranga ndakinde twakoresha, tutangire tunywe za maritine, bagatangira kunywa inzoga zihenze, bagatangira kura muri za byeri n'izindi nzoga. Uwo n'umurengwe. Ya haleluya, tuvugane ngo amena. Bore yari igitabo nasomye kindi kirambira ngo eyo utazi kwihangana mu gihe ushonje, cyangwa utazi kwihangana mu gihe uri mu butayu, eyo utazi gukomera mu gihe uri mu butayu, nogera ni Kanani ntabwo uzakomera, kuko mu butayu haragusha, ariko ni Kanani. Ushobora kwihangana mu butayu ni nawe uzihangana ni Kanani. Utaragwereye mu butayu, ubutabuka muhonda ndagwe, uwo nagira ni Kanani, ntabwo azagwa, ntabwo azasinda ibineza neza by'i Kanani. Utarashe kugushwa n'inzara yo mu butayu, ntabwo azakushwa n'ubukire bwa hehe bw'i Kanani. Biramuyenze ngo igakwitwararika, kuko hose Imana iragukeneye. Kwa nuhagaze neza hose Imana iragukeneye, kwa nuhagaze neza mu butayu iragukeneye, uhamye i Kanani iragukeneye ngo uhamye. Twikirize ngo amena. Umugabo umwe rero wubatse icyizere, umugabo umwe amaze kubaka system, atekereza igihugu cyose. Aravuga ngo ngiye kugenda mbagarike imvura. Burya imvura n'ubuzima.
iyi mvura yahagaze n'ibintu byose, no kuba musa gutya n'aka gatumbiko, no kuba musa gutya n'aka kavura rimaze umwaka riri kuva bagucana ukaka ngibishagari. Birashoboka ntabwo bishoboka? Mugabo arabatereka da reka nzamuke ngeyo, munyikirize ngo amena. Arazamuka ajyayo, tuvuge ngo yagiyeyo. Arazamuka ajyayo, niyaca heryo, aragenda ajya kwa Ahabu. Ajya kwande? Arambwira ngo boss naje. Ate suzanywe n'iki? Tibura hari ibintu by'agasuzuguro maze iminsi ndi kubona muri iki gihugu cyawe, none nje kubirangiza rwose. Nkamati y'umugabo ko mbita igisirikare, ko mbita y'abashinzwe umutekano, ko biyubatse n'ibiki aje gukemura byatunaniye. Ati nje kubikemura. Ati rero ndibabwire ngo ndarwanisha imbunda ngawe n'amasasu n'amabombi. Nje kugutangariza ko nje guhagarika imvura. Nje guhagarika iki? Nje guhagarika imvura. Mwahamate ngo iki? Tuvuze ngo nje guhagarika imvura, ndagizongera kugwa habe n'ekimwe cyo ku butaka kugera igihe nzabishakira. Bakeneye gwasiye umutipa bari manukiye, kandi buranda bindi tuvugana nasinye mwamatare ko bandamoze kwegereranya we wasimvura ufite meteorology ngo tuze kujya mu mwuka ugahanura bigasohora n'iby'imvura si ukompanyije ubikuru yati n'iby'imvura bizanye gute? Ati genda twarabamenye buri hari abantu bazi ko batumenye, ndago bazi banga tugendana. Hari abantu bazi ko batumenye batwibeshyeho, bagiye kubona cyane mu gihe cy'imvura babona cyumwaro gishize ndani gitonyanga, babona ibyumwaro bibiri bitatu kwezi. Nyamara mwamasubiza ubwenge kugiye bya bindi nyamara yavuze bishobora kuba byo. Naho umugabo yafunze ikirere, yafunze iki? Haleluya. Yafunze ikirere. Tuvugana ngo amena. Afite system ifungiki. Afite system ifungi ikirere. Babona amezi atatarashye ariko re mutangire mu muhige buri mugabo. Byandi yavuze nibyo kuko aduteje inzara, dore amapfa yaje, amatongo yacu yabuze ubwatsi. Munabasubira gusenga. Ko yanoga ikintu byakomeye. Aza kumenya ko bari kumushakisha. Ati Mana rero nabivuze. Bundi bene abo ngabo ndabwo babajyamo no mu masengesho menshi ku kibyo babarubatse, babarabyubatse, babari connect n'Imana rwose nuko. Tuvugane ngo amena. Iyo bategetse icyo ngicyo ndabwa ngo Imana ngibimwemerere, nasome ibakeshe ndahano nigeze nzomanya Imana irabimutumye. Kurya yatumye asanga agenda kwanuza. Oya, ndabyo Imana bimutumye. Yabikoreye mu gusigwa, turikuje mu gusigwa n'Uwiteka. Tuvugane ngo amena. Tore ko ijambo gusigwa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana yashaka ngo bakubwirinzi. Niyo mpamvu itorero rimenyerewe muri iki gihe ngiki. Niyo mpamvu basumba abahanuzi imbwa n'imbaraga sabiri ko batondagira. Imana igarura icyuboro cyayo ku itorero ryayo. Imana igarura icyuboro cyayo ku bantu bayo. Twongere dusigwe. Tuvugane ngo amen. Bebereye voje iki? Ngo arasenga. Akimambye ngo bare kuguhega. Ngo atorokera mu ishyamba. Atorokera he? Imana abantu none wozajya ngwa kwa yamazi. Ebene nzajya mbikora nanjye buriya iyo baye uyu munsi Eliya atarabitekereza nje imvura yongerigwe ndamvura tuba tukibona. Hashije imyaka 3 n'igice. Haleluya.
iyo bayo umusatara amahirwe twagize twa mu bikikinyejana nuko twagize amahirwe arabitekereza. Imana irituramira, umwaka wa mbere Imana iricecekera, uwa kabiri Imana iricecekera, turi kugendana. Imana ikora iki? Reba ngo yavuze kugeza igihe azongera kubitegeka. Nange reka mutegereze. Hari n'abandi Imana itegereza nshuti yanjye, hari abandi Imana itegereza avuga ngo kuko babivuze kandi bakabivuga bishaka kumbesha icyubahiro, reka mbategereze kugeza igihe bazongera kubishakira. Iyo batarabishaka ndamvura ibiragwa. Tuvugane ngo amen, twongere ngo amen. Kuko ikirere yari yagifunze. Systeme, vuga ngo systeme. Ikirere yari yagifunze. Systeme yiwe yari yakonegitanya n'ijuru kubwo gusigwa. Twikirize ngo amen. Hari undi mugabo ngira ngo turangirizeho. Mushoma matira Bibiliya bone najyaga nisomera amajambo y'Imana. Mugabo ngira ngo turangirizeho. Hute cyane ndebere Abami ba kabiri 17. Tuvugane ngo amen. Imana ishimwe cyane. 7 Abami ba kabiri 7:18. 7:18 hasomere undi muntu wa kabiri wari warubatse ingamba z'ubwirinzi, wari warubatse systeme. Yufite systeme, haleluya. Yufite systeme. Umukobwa aza yambaye ubusa kibwira ngo arakugusha, haleluya. Wamureba ukamureba ngibyo ndavuze. Niyo mpamvu abasore b'ikige bari kugwa imigenda ndangamba bafite z'ubwirinzi. Niyo mpamvu abagabo b'iki gihe muri kugwa kenshi kandi mufite n'abagore ndangamba mufite z'ubwirinzi. Araza gutekera ijisho yabirindura ikinyori kabate dore umukobwa hano kabisa. Ariko Imana sangwa dusigwe. Tuvugane ngo amena. Mugore wawe wuwo ya musoro tegereza inshuti Imana yakuremeye, ya nshuti zava mu mudamu muzobakana ukaba papa w'abana be akaba mama w'abana bawe. Ingamba ndazo. Musore ukobwa bari guteretana, bamara guteretana bakazaje kujya mu itwara rafite inda, baryamanye ng'injuru 8. Sumwe ugiye kwenda iki ko yabaye umugore mugiye kwenda ukuretse kutwishushanya. Ingamba ndazo. Vuga ngo ingamba. Ingamba ndazo. Somera Mushumba. 18. Bibiri avuga kuko uwo muntu w'Imana yaravuze uti ejo ngiki giye ku irembo ry'Isamariya indenge 2 za sayiri zizagurwa shekeri 1, n'indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1. Ngo ariko mutwara asubiza umuntu w'Imana, uwo ni Elisa turi kuvuga. Natangire kuri Eliya ku ngamba z'ubwirinzi cyangwa systeme, ngeze kuri Elisa. Ariko umuntu w'Imana ramusubiza ati nawe Uwiteka yafungura amadirishya yo mu ijuru. Bene ibyo uvuze byabaho. Nawe aravuga ati dore uzaberebesha amaso. Arafunze ariko kandi no kubanda arafunguye. Afunguye ijuru ariko kuri ya mutwari arafunze. Aravuze uzabireba. Uzakora iki? Hari ibyo dukeneye gufunga. Hari ibyo dukeneye gufunga. Hari ibyo dukeneye gufungura nanone. Abantu hanze bari kurira.
bari gusenga ntibasubizwe, akazi bari kukarata uko bukeye n'uko bwije, bari gucuruza bagahomba uko bukeye n'uko bwije, bari kubyara bapfusha uko bukeye n'uko bwije, ubukwe burukwishwa ntiwareba. Hari ibyo dukwiriye gufungura. Twikirize ngo amen, twikirize ngo amen, twongere ngo amen, dusubiremo ngo amen. Abari kunyumva haleluya. Ibyo byabaye ryari? Byabaye Elisa ari mu nzu y'imbohe, byabaye Elisa aboshwe, ariko ntiyatinya guhanura ibintu bikomeye gutyo. Aravuga ngo ejo ngiki gihe yari yakonegitanye n'ijuru. Vuga ngo ejo, subiremo ngo ejo. Uriya ejo njya mbaha agaciro. Ushobora kwirugura umukene uyu munsi, ejo bukirirwa ufite lava n'akamodoka gaciriritse, ejo bukirirwa ufite V8, ejo bukirirwa ufite Land Cruiser, ejo bukirirwa ufite Hammer. Tuvugane ngo amena. Ushobora kwirugura ukene uyu munsi, ejo bukira uri kugaba nawe. Tuvugane ngo amen. Oyo mugabo twa Elisa nawe hari ibintu byinshi yagiye koreshwa n'Imana, yagiye koreshwa no gusigwa. Haleluya. Ngo igitondo kimwe ngo bagambire gutera Samariya, Imana bayobye Elisa. Elisa yigira gusenga, avuga ngo Mana, ibihuha by'indambara byashe uno murwa, bavuze ko bawugose, bavuze ko barawutera. Tuvugane ngo amena. Wayigira ku mavi. Dukeneye abajya ku mavi, dukeneye abasubira ku mavi, bakumva imvugo y'Imana, bakumva gushaka kw'Imana, bakumva gukora kw'Imana. Ariko Imana ibaye humura, ibuka ko wasizwe, ibuka ko wasizwe. Haleluya. Yemye abakristo, nimibuka ko Kristo ari muri mwebwe, ndacyo mutazakora, ndaho mutazagera, ndabyo mutazarema. Imana yababwira ngo yigende bicare ku gasozi. Mugabo arigendera yicarira ku gasozi. Haleluya. Ajya muri jomeri yiwe. Vuga ngo jomeri. Ajomeye abonaho ingabo zigeze, amaze kubona aho zigeze. Arabate Mana rero harageze none ngo system y'ubwirinzi kore. Bahuma amaso, bahume abahumeki. Baraza bamunyuraho, umugabo yicariye ku gasozi, baramusuhuza. Atiye mugabo amakuru yabo, kandi uwo baje guhiga ninde? Ni nawe bashaka. None niwe bari kuboza w'iki w'inzira. Arabya ngo gushaka nde? Turi gushaka Elisa. Mu mutima ati ni njyewe, atariko nashizeho system. Haleluya. Nashizeho system nyamuneka. Haleluya. Bamya none se uwo mugabo witwa Elisa twamubona gute? Arabya ati sawa rero njyewe nzi ndake yiwe, reka tugende mbajyaneyo. Bibiliya ivuga iki? Ngo arabashorera. Timwe mungurikire. Bagiye kona babona bagajije Samariya mu ngabo z'igisirikare cy'igihugu. Haleluya. Haleluya. Umwami atungurwa ko n'umugabo witwa Elisa azanye ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo yafashe rwa mikono. Ndakarachenikofu, ndakarachenikofu, nda pistori. Haleluya. Indwara gose ubwirinzi by'Imana. Tuvugane ngo amena, twongere ngo amena. Baramubaza Elisa, neke wakoresheje bano bantu kubazana? Ko dafite amakamba tubatera tukabazana, ko dafite korodorete. Haleluya. Ko ndana kabunda na kagerenade ko ndako neke bakanje? Aravuga ngo ni systeme, ni systeme. Narasizwe. Ati rero dore ngabanjewe nabazanye, ibisigaye abarimwe mugira ibyo mubakoresha. Nje cyo ngoze nagikoze, ngaba mbabashize mu maboko. Namati Elisa we urakoze, bari baratunaniye,
abafande n'abamajoro n'abajenerali bari bafatiwemo ngo amaze arangije. Noneho ngo Elisa akuraho ingamba z'ubwirinzi, akuraho systeme, bagiye kuyisanga bisanga muri pozisiyo yabo bari bagiye kurwanya. Jenerali wari uyoboye izo ngabo abonye ndakundi yabigenza, arayamanika ati ya musore mutubabarire. Uwo ni gisirikare kikwereka ko ni uko yamanika, tibasi mutubabarire ibyacu byarangiye. Haleluya, haleluya. Iyi Imana igukoresheje etegwa n'igikundiro. Mwamara banyu none bano bantu ni iki twabakorera tubice? Elisa arahindukira abo mujyanama ati Bibiliya ivuga iki? Abo wanesheshe amaboko kavata rwa mikono ndago ugomba kubica, mubagaburire barye bananywe, kuko hano birahari. Ubundi mubarekera basubireyo, bazanyura babarizo nguru, bazavuga ko mu Isiraheli ko bafite ubwirinzi, ko bafite Imana. Tuvugane ngo amena. Ko bafite ngabo, ko bafite Imana ihishura, ko bafite Imana ivurirwa mikono. Twekereze ngo amena. Hari ibyo Imana gufatirwa mikono, hari ibyo Imana yagukubitira, hari ibyo Imana yagukurira mu nzira, hari ibyo Imana yahigamiza, hari ibyo Imana yacecekesha, hari ibyo Imana yagufatira mu izina rya Yesu. Twikirize ngo amena. Ngo bararya barananywa barabaherekeza babageza ku mupaka w'iwabo, ati no musubirayo. Ngo kuva ubwo ndambara zongeye gututumba, ndagongeye gutinyuka Isiraheli ngo none reka kuko babonye bidasanzwe. Tuvugane ngo amena. Twongere ngo amena. Twongere ngo amena. Yaba mubyaye umnyumva, yaba mubyaye uraha, ya mugabo ye musore ukeneye ingamba zikurenda. Ebe rero ndane tubikomora ngana ku musozo, tubikomora mu ngamba za gusigwa. Iyo wasezwe hari uburetwa bugenda, iyo wasezwe hari imigambi y'abarozi ikuvaho, iyo wasezwe levo hari ibyaho butakigwamo, iyo wasezwe haba hari ibintu Imana yubatse muri wowe. Twikirize ngo amen. Tuvugane ngo amena. Umunsi nasobanukiye bino bintu, haleluya, narazamutse njya ku musozi. Njya hehe? Narazamutse njya ku musozi, ngezeyo ndagenda nenzira mu nguni y'umusozi. Burya acha ndatangira ndasenga, ndapfukama, naniwe ndahagarara, naniwe ndagenda vango Mana, hari ibyo ngomba gusenya, hari ibyo ngomba kwiyama mu buzima bwanjye. Ndavuga ngo imodoka data tatunze nzayitunga, inzu data tubatse nzayubaka, ingendo data Damiyani Mashagari atagenze njyewe nzazigenda, amafaranga atatunze njyewe nzayatunga. Haleluya. Tuvugane ngo amena. Ndatura niyaturi ubukire, nubaka ubwirinzi, nubaka systeme, maze kuyubaka ndavuga ngo hereye none mvunze ikirere cy'abarozi. Ndamurozi uzapfa kumbasha, ndamivumo izongera kungeraho, ndamitwanyira izongera kungeraho. Nubaka ubwirinzi, ndarara ry'amaso, ndarara ry'umubiri bizambasha. Nubaka ubwo bwirinzi, ndangira urugendo mwene Gitare, igihugu cyose ndi kukigenda. Imana iri kumbwira n'amahanga, kandi amahanga nagezeyo. Reka dusenge Imana. Tugiye gusenga. Tuvugane ngo amena. Tugiye gusenga. Haguruka dusenge. Haguruka dusenge. Haguruka dusenge. Tuvugane ngo amena. Twongere ngo amena. Twongere ngo amena. Ijambo ryatubwiye ngo umutwaro baguhekeshaga bakoze iki? Uwo mutwaro baguhekesheje ndakende kigiye kubikora.
nuko bigiye gukurwa hano gusigwa. Pasiteri mwiza ni uwasizwe, umuhanuzi mwiza ni uwasizwe, umuririmbyi mwiza ni uwasizwe. Haleluya. Umukristo mwiza ni uwasizwe. Tuvugane ngo amen. Iyo wasizwe birangwa n'umwuka wera, kandi umwuka wera ntabwo ariho no kwiterera hejuru ngo uko zira ku bicu, no. Kuko hari n'aburiye ibiti, hari n'abagurutse nk'inyoni, ariko dushatse imbuto zabo turazibura. Tukora iki? Umwuka wera ibimenyetso ndakanya mfite, ibimenyetso birindwi by'umwuka we, reka mujyemo bitatu. Icyambere ni ukugwa guca bugufi. Guca, ni ukugwa guca bugufi, ni ukugwa kwihana, ni ukugwa kwihangana. Tuvugane ngo amen. Twongere ngo amen. Niba ugira intambara ushaka umuhanuzi uhanura imbwa zigapfa, shaka umuhanuzi uhanura n'imvura ikama, ariko niba ndambuto zero, ni zero. Tega ibiganza byawe, vuga ngo mwami Yesu. Ongera uti mwami Yesu Kristo, ngeneye gusigwa, ngeneye gusigwa, ngeneye gusigwa. Nimara gusigwa, ngasigwa n'Uwiteka, imivumo izamvaho, karande zizagenda, inyatsi zizamvaho, imitongero ntizongera kumfata, imyako izaba kure yanjye. Nimara gusigwa, nzagira imbaraga zo kunesha, nzagira imbaraga zo guhamya, nzagira imbaraga zo guhamya. Nimara gusigwa, nimara gusigwa, hazubakwa ikintu gisha mu buzima bwanjye. Hazubakwa systeme y'ubwirinzi, hazubakwa systeme y'ubwirinzi. Ubwirinzi buzaza kuri njyewe. Ibyo njaka nzabifunga, ibyo njaka nzabifungura, ibyo njaka nzabifungura. Uhereye none, uhereye none imyaka ndayifunze. Abarozi ndababujije, ndababujije bave kuri njyewe, bave mu muryango wanjye, bave mu muryango wanjye. Imitongerano ndayibujije, ndayibujije. Uhereye none sinzongera kuvumwa, uhereye none sinzongera kuvumwa, kuko nasizwe, ngasigwa n'Uwiteka. Mbamagaye imigisha yanjye, mbamagaye amahirwe yanjye, mbamagaye imigisha yanjye, mbamagaye imigisha yanjye. Subiramo ngo imigisha yanjye, mbamagaye imigisha yanjye, mbamagaye ubutunzi bwanjye, mbamagaye imigisha yanjye, mbamagaye. Kuva uyu munsi ndeye indambwe, ndeye indambwe, ndeye intambwe, ndeye indambwe. Mvuye aho banzirikiye, ndahavuye. Tari indambwe, tari indambwe, ndeye indambwe. Mvuye aho banzirikiye, mvuye mu mivumo. Uhereye none mbagaze mu migisha yanjye, mbagaze mu mahirwe yanjye, mbagaze mu byanjye byiza. Ibihe byo kubyara, ibihe byo kubaka, ibihe by'amashimwe, ibihe by'urubyaro, ibihe byo gutunga. Ndeye indambwe muri gakondo yanjye, nyihagazemo, nyihagazemo. Ibyari byaraziritse amahirwe yanjye, ibyari byaraziritse imigisha yanjye, kuva uyu munsi
sinzongera guhomba, nzacuruza bikunde, nzabyara bikunde, nzubaka bikunde, nzakundwa, nzakunda, nduwa gukundwa. Na Yesu yarangunze, na Yesu yarangunze, angira ku musaraba, angira ku musaraba, apfira ibyaha byanje, abibambanwa nabyo ku musaraba. Urwo rukundo rero ndacyarwirata. Warakoze Yesu, warakoze kungunda, warakoze kungunda, bikagera ku rwego ungiriye ku musaraba kuba ibyaha byanje. Uhereye none ndabwo ndi uwo gupfa, ndabwo ndi uwo gupfa. Ngeze mu buzima, ngeze mu buzima. Amavuta yo gusigwa, amavuta yo gusigwa nabe ku ruhanga rwanje, nabe ku ruhanga rwanje. Vuga ngo uruhanga rwanje. Amavuta yo gusigwa nagira mu biganza byanje. Uhereye none ibiganza byanje, amaboko yanje ajye yakira imigisha yanje igaruke. Nziko ndabisobanukiwe. Imana ijya kundema yandemeye Edeni, yandemeye Edeni, yandemeye Edeni. None rero ndakiriye Edeni yanje, Edeni yanje, amahirwe yanje yongera garuke. Ingamba zubakwe, zubakwe. Eliya yari umuntu nganje, yari umuntu nganje. Arategeka, arategeka, afunga ikirere, imvura ndiyagwa myaka 3 n'igice yose, myaka 3 n'igice yose. Elisa yari umuntu nganje. Vuga ngo nganje. Igitondo kimwe arategeka, arababwira ngo ejo ngeke gihe ibyo kurya bizaboneka, ibyo kurya bizaboneka. Vuga ngo ibyo kurya bizaboneka. Ibyo biraba. Eliya kandi yari umuntu nganje, yafashe ingabo, aravuga ngo nizihume, zirimo abakomeye n'aboroheje, bafite indwaro n'abasirikare bakomeye. Ariko arategeka, akoresha ingamba. Iyo bwerenze abahuma amaso. Ibyo biraba. Umugabo umwe mu bagabo 1000 abageza ibwami, arabamurika, tidore ngaba nabazanye. Mwami Yesu, Mwami Yesu, hari ibyo dukeneye ko bihinduka, ko bihinduka mu murimo wawe. Hari bigomba guhinduka mu itorero, hari bigomba guhinduka muri leta zose zitandukanye, hari kwe guhinduka. Urakoze Mana kubikoze mu izina rya Yesu, amen, amen. Duhereze Imana amashimeshi cyane. Turacyasenga, tuvugane ngo amen. Nushaka ubukuyeho kamera.